Bentar cuy, bentar guys. Selamat malam, halo guys, selamat datang di channel Martial bersama aku Ilham yang akan menjadi host untuk beberapa menit ke depan bersama kalian ya guys ya. Dan kali ini guys kita akan melanjutkan game yang legenda, selegenda Nyi Roro Kidul. Itu adalah GTA San Andreas. Let's go. Apakah websitenya akan error lagi kah? Sudah. Aduh ya Allah. Gue ucapkan selamat datang buat teman-teman yang nonton live maupun yang nonton replay. Sebelum itu kita absen dulu ya teman-teman. Kita absen dulu. Ada Dio pertama. Ada siapa lagi? Ntar dulu. Kalingan chatnya. Ntar dulu chatnya kalingan. Ada Dio, ada Erwin, ada Nurul, ada King Marble. Kok King Marble namanya? Ada King Marble dan ada Neltron Pedro. Let's go. Anjay, congrats Bang Ilham. Markisa Markisa lu bilang Marta Hiel, Martil, Material. 500 subs per kemarin gue kemarin 300 gue lihat dah. Thank you Erwin. Itu gue tidur nih, jangan Neltron. Kok malam amat Bang live-nya? Jangan ya, kamu gak boleh tidur pokoknya. Besok Sabtu libur gak sih? Begadang gak sih? Gila, kalian gak begadang mah culun gitu kan, culun. Thank you Win. Itu tips and triknya adalah kalian harus bersekutu dengan Nyi Brorong ya. Harus bersekutu dengan Nyi Brorong, oke, untuk mendapatkan subscriber banyak. Subscriber baru Bang, welcome King. Iya, makanya aku baru lihat nama kamu. Welcome ya, selamat datang di channel Martial. Semoga betah gitu kan. Harapan gue semoga betah karena kita random di sini. Gitu kan, kelakuannya pada nggak bener. Besok libur kerja kah? Besok full streaming gak sih, yuk? Kamu mau temenin aku gak, yuk? Full streaming, yuk? Ya, teman-teman. Kita cek senjata kita dulu ya. Oke, senjata sih aman. Besok kita full streaming gak sih? Libur nih, gitu kan? Besok libur nih. Rider misi yang mana ya? Katalistor yang mana ya, teman-teman? Suara game aman kah? Bang Syarif, welcome, selamat datang. Tos dulu kita. Welcome Bang Syarif. Udah aku like Bang, terima kasih King Marble. Doyo juga subscriber baru, Seng, mata lu subscriber baru. Lu mah subscriber udah bangkotan di sini nih. Aman terkendali, siap. Oke, kita fokus ke cerita ya guys. Izin ya, fokus ke cerita. Smells good. What's cooking? Masak ganja gitu. Masak daun hijau. Ini si Tempeni ya, buat teman-teman yang nggak tahu ya. Tempeni namanya teman-teman. Karakter aku mana sih yang lupa. Ya ini ada terlanjur live. Tumben malam lanjut GTA. Iya nih Nandi. Selamat datang ya Nandi. Selamat datang ya. Kok bingung mau live apa? Karena kita sudah kehilangan game kesayangan kita ya teman-teman, yaitu ada Assassin's Creed Unity. Karena aku salah pencet, kok jadi ke DLC gitu. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there. CJ, my boy, man, my boy. Gila nih game 2004 loh teman-teman, 2004 loh, 2004 sampai 2006 ya gue lupa. Sampai sekarang tuh masih relate gitu sama kalian, gokil. Bukan sebutannya tuh bukan di setiap generasi, bukan GTA di setiap generasi, tapi di setiap generasi ada GTA cuy. Let's go gak sih? Let's go gak sih? GTA San Andreas tak akan mati gitu kan, never fall gitu kan. Saya mau nonton aja Bang, gak yang berkomentar kasar. Siap King. RIP Assassin's Creed, jadi kangen The Warrior, Seng. Warrior udah tamat, udah meninggal. 2004 Nuri belum lahir, matanya. 2004 Nurul udah punya anak 2 ya. Aduh kampret. Oh shit, here we go again, Hell nah, Oh, kenapa gue biru alama moderator kocak? Alright. Oh, gue inget nih misi guys. Gue inget nih misi teman-teman. Kita tabrakin langsung nih. Atuh. malah gengan gue yang gue tabrak. Let's go baby. Aduh, tolong. Kita ngibrit gitu. Gimana jemuran? Wih, gila GG gak guys? GG gaming gak? Gila.
keren banget gitu kan. Allahu Akbar. Bentar lah, gue mau mungut senjatanya dulu lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, si balas kagak ada habis-habisnya. Kayak maling jemuran, bentar maling jemuran. Jurus maling ya adik-adik. Wes gila. Wes gila, keren banget kayak di TV gitu kan. Allah, meninggal. Aduh, darah gue kedip. Sumpah, di game kalau nggak pakai cheat susah ya, Ci. Medi. What's up, man? Lu pasti nggak menduga hal itu terjadi kan, man? Masih ada lagi. Ya Allah, di situ ya, kocak. Ulang guys. Bang, nggak apa-apa bang. Emang misinya susah bang, nggak apa-apa kok, mati berkali-kali bang, kata Rojak. Oke Rojak, makasih Rojak ya. Rojak baik guys. Anjir, misi susah cok kalau nggak pakai cheat cok. Gue seumur-umur pakai cheat mulu cuy main GTA San Andreas, ternyata nggak pakai cheat susah ya. Nggak pakai cheat susah loh teman-teman. Geng kuning sama geng hijau nggak damai-damai dah. Iya, dari gue kecil sampai gue bangkotan begini belum damai-damai. Oh, astagfirullahaladzim, dia terjun indah gitu loh. Jangan lupa di like dan share guys. Thank you nih. Ya, gue mesti beli senjata lagi dong teman-teman. Oh shit, here we go again. Beli senjata di mana guys? Beli senjata di mana guys? Halo bang, halo. Ruby, kamu belum tidur kah? Sayangku, cintaku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gue lagi jalan loh. Jahat bener dah, ampun. Kita ke Big Smoke deh teman-teman. Big Smoke. OG Lock. Aduh, OG Lock lagi, gue tahu nih siapa nih teman-teman. OG Lock gue tahu nih siapa nih teman-teman. Definisi pecatung nge-cheat di GTA pengen berubah. Iya cok, susah cok. Gue salah jalan kah? OG Lock misi yang mana ya guys? Hey, what's up, CJ? Hey, what's up, CJ? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Man, the lava. We late. Aduh, maaf telat bang, nggak apa-apa Rizky. Welcome ya Rizky. Kok? Thanks. Bro, really? Oh hell nah. Ini mana guys? Good to hang with you, brother. I'm sorry I get a little tense. Don't worry about it. Oh, my love is leaving Texas. Aduh, gue kemana sih nyetir? OG Low. He's a real gangster now. Gue inget misi siapa nih? Misi naik motor ya guys ya? Misi naik motor teman-teman. Allahu Akbar. Ini akibat orang SIM-nya nembak gitu. Udah nembak tuh bukan di kantor polisi, di posyandu. Nembak kayak begini jadinya. Nyetir ya, ngeblinger. Taruh. Tadi ada geng balas ya. Kita bunuh ya guys ya, kita kill ya. Kalian mereka ada senjata guys. maaf tumpang lewat. Maaf nggak sengaja. Maaf. Aduh. Soalnya veteran GTA nggak ada guys yang nontonin gue guys. Gue nggak tahu nih tempat senjata di mana. Mati gak deh? Yo, nggak ada senjatanya guys. Ada cuma duit. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ada cuma duit guys. Lumayan duitnya. Bunuh polisi sih sebenarnya. Yang mau dapat senjata. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan dimaafin sayang Rizky. Ya, Rizky nggak maafin. Harus push up 50 kali baru aku maafin. Nelvin Morgan, welcome. Selamat datang Nelvin. Bang Adam udah kelar kan live? OG Lock. Kita jemput OG Lock dulu teman-teman. OG Lock. Saya nonton 2 Ilham Den sama Martial. Iya gue lihat kok. Lo mampir di Ilham Den. Gak apa-apa. Mampirnya di Ilham Den. Hey, there that fool go. Look at this. Nurul juga nembak nembak hatimu. Hell nah. Belum ya? Oh belum Bang Adam. Lagi gambar-gambar Bang Adam. I know that fool can't be serious. OG Low. Hell nah, OG Low. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Namanya Jeffrey sebenarnya. It's OG. It's OG Low. OG Low. Oh hell nah, man. Damn, man. How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. Chill out, So what dude. you wanna do now? Man, I gotta kill some chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff.
I thought Namanya you was Jeffrey, going maunya to, panggilnya OG Lo gitu. OG Lo. Fuck you! Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, why don't you stall us out with that shit to get in the car? Gue gak ada senjata cuy. Nggak apa-apa nih guys, gue gak ada senjata guys. Teori pasrah kah? Seingat gue yang naik motor dah, seingat gue ya. Maaf kalau gue lupa ya. Bang, gue udah tamat GTA San Andreas hampir 10 kali. Nelvin, bimbingannya dong Nelvin. Now you a free man. Bimbingannya dong. Man, I ain't free. Tepat-tepat senjata Nelvin. Aku mau usahain tamatin tanpa cheat nih. Walaupun aku dulu pecandu cheat ya, sangat amat pecandu cheat gitu. Sampai buku halaman belakang saya tuh semua isinya cheat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tuh orang belok kagak pakai lampu sen, kocak. Mirip kayak di sini. Mirip gitu loh. Thanks, man. Oh, sempak. Appreciate that. Apa tempat-tempat senjata Nelvin? Tolong Nelvin. Kok gelap seng mukanya kayak si Rojak? Iya, Rojak gelap. Dan anunya juga gelap. Maksudnya tangannya. Astagfirullahaladzim. Bang, besok aku sekolah. Di mimpi. Iya. Dio, kalau gue besok live sampai 4 kali lu mau standby gak yo? Adam apa channelnya? Allah, Adam Suganda. Bang Adam. Dio Rizky ternyata yang ngomong. Mau gak Ki? Besok gue live Ki. Gila keren banget gak? Keren gak manuver gue cuy? Boleh sih asalkan gak jam 9, gue jam. Nah kan, kalau ngetik terputus-putus gitu loh. I'll stick with Jeff. I mean, Loke. Okay, cool. Loh, See you guys back dia gak in mau a sec. panggil Jeffrey gitu loh. Padahal Jeffrey keren gitu. Jeffrey, sini Pri. Di Jeffrey. What? Jeffrey Sueb gitu namanya, nggak taunya. Bukan OG Lock, Jeffrey Sueb. Freddy. Perkawinan antara Americano sama Jawanos gitu loh. Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on that. Gue sekolah jam 9.30 sampai 10.30. Aman dia. Man, ignore him. CJ, I don't know Aman what ya, you're aman ya. talking about. Hey, yo, give me back my Besok rhymes, Sabtu you nih see? gitu kan. Sabtu terus nggak kemana-mana kan gabut. Drop the soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, Tuh jokesnya jokes dewasa tuh. Kamu menjatuhkan sabun, jokesnya jokes dewasa. Nggak boleh ya. Gue nggak ada ini loh cuy. Gue nggak ada senjata loh teman-teman. Semoga selesai ya sebelum kita ini ya. Ada deh tiba-tiba gue senjata. Keren. Jatuh gue tiba-tiba ada cuy. GG Gaming. GG developer aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Kontrolnya susah ya game zaman dulu ya guys. Sumpah dah. Biasa kalem sama game zaman sekarang, nyetir di game zaman dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kontrol macam apa ini coy? Jeffrey, tidak Jeffrey. Naik Jeffrey, cepetan Jeffrey. Jeffrey lama nih. Om, gua kan orang Indo om, jalur kiri. Udah deh, nurut aja deh, walaupun di Amerika kanan deh, kiri deh. Sekarang peraturan pergub terbaru, pergub. Allah kelewatan. Susah cok, kontrolnya susah teman-teman sumpah. Ya kalian sih mungkin yang main sampai sekarang sih terbiasa sama kontrolnya. Astagfirullahaladzim. Kadang nggak kerender lagi. Kadang bisa nggak kerender gitu loh, tiang listrik kayak kan aneh. Tiang listrik goib. Kelewatan Ilham Martil. Ntar guys, Allahu Akbar, itu orang terbang anjay. Itu real terbang cowok, gila, real Superman anjir. Maka posisinya rebahan, mati. Gue kontalin orang juga, keren. Catch if you can, mata lu if you can. Kok darah gue tiba-tiba kurang ya? Kok darah gue berkurang gitu? Kok nikmat? Wih lah motor masuk jalan tol, keren. Gila, kok mirip gitu loh. Maka di sini jalan layang, mati, dicium. Cakaan. IGD please, IGD please. Dia kemana cuy? Come on, OG Lock, come on. Yoo-hoo, over here. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kagak kerender. Batang-batangan gitu aja kagak kerender gitu. Wih, itu ada warkop kasih tuh. Hooey, Jeffrey. Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gila, W pengemudi cuy.
Astagfirullahaladzim ya Allah. Allah. Dan seingat gua ada hack begini guys. Kalau kalian kedepanin analog kalian dikit, itu kecepatannya lebih kenceng katanya sih. Gosip-gosip zaman dulu. You know I love the Meledak dikit lagi. Ojilok, come on Ojilok. Dikit lagi meledak Ojilok. Allah Ojilok. Kita juga dikit lagi mau meledak nih. By the way. baby, move those sweet cheeks. Ya ada cabai-cabean. Gue fokus ke cabai-cabean gimana sih? Astagfirullah, Ojilok. Salah jalan Ojilok. Oh hell nah, Ojilok. Ojilok bahlul Ojilok. Gotta show a little bit more enthusiasm, darling. Wah, hanya pemain legend tuh yang tahu tempat ungu-ungu itu tuh. Hanya oh my goodness. Hanya akibat ngomongin tempat ungu-ungu tadi gitu loh. Akibat gitu. Main dia Ojilok, come on Ojilok. Main dia Ojilok. Ojilok, mati Ojilok, cepetan. Naik Ojilok. Gara-gara Azab ngomongin Pigpen gitu loh tadi. Nggak kekejar teman-teman. Get 'em, boy. Wah, gue mati dah kayaknya dah. Kill that loudmouth Oh hell nah, Ojilok. Your ass is mine. Oh hell nah. I ain't mean it like that. Cabut Ojilok, cabut. Let's get out of here. Gue tembakin dari jauh dah Ojilok. Terus Ojilok. Should've ran away. Asshole. Motornya pakai meledak setan. Motornya nggak boleh meledak dong. Berarti kasarnya ya istilah kata gitu ya. Istilah kata aja nih gitu. Lebih berhargaan motor dibanding orangnya. Orangnya selamat tadi lu si Ojilok. Ojilok. Kocak astagfirullah. Ya Allah. Emang azab musibah gitu. Emang game ini tuh nggak sayang sama CJ gitu. CJ. Cok, darah di mana? Darah di mana, guys? I need heal. I need heal so much right now, baby. Udah mah Assassin's Creed ngulang. Ditambah ngulang misi GTA. Iya anjay. Azab anjay. Apakah Allah? Udah lah, matiin aja lah. Matiin aja lah teman-teman. Matiin aja lah. Darahnya berkedip-kedip ya gak sih? Tinggal cheat aja bang. Guys, anggap kalian tidak melihat apa-apa ya teman-teman. Anggap kalian tidak melihat apa-apa ya. Bentar ya. Anggap kalian tidak melihat apa-apa guys. Wow, absolutely cinema guys. Tiba-tiba darahnya penuh guys. GG gak sih? GG gak sih teman-teman? Gila, jangan-jangan gua ya kan titisan GTA San Andreas gitu. Karena gue sepupunya San Andreas gitu kan. Waduh, kok black screen tuh? Nge-glitch. Bang Riz, welcome ya Bang Riz. Puasa aman Bang, alhamdulillah aman Bang Riz. Gila, tiba-tiba darah gue penuh guys. GG gak sih? GG gak sih teman-teman? Tiba-tiba darah penuh nih gitu kan. Dari mana? Coba kan tadi ngedip-ngedip tuh darahnya teman-teman. Gila Bang Ilham sepuh. Enggak, justru gue mati mulu Bang Riz. Lu baru masuk aja. Gue mati mulu dari tadi. Gila, keren kan guys? Tiba-tiba darah armor gue penuh, darah health gue penuh tiba-tiba gitu kan. Hey, Ryder, what the hell you doing? Saya mau ke WC dulu, nggak boleh Dio. Welcome SCU. Welcome SCU, welcome Riz. Welcome Bang Erdi. Komen gue gak muncul kah? Komen yang mana tuh? Morning, boys. Gak muncul kayaknya. What should I call you? Pura-pura nggak lihat aja. Yeah, prick works, man. Fuck you. Get out. Aduh ya Allah. Pura-pura nggak lihat nih. Pura-pura nggak lihat, emot nggak lihat. Dah, aku udah lihat scene kamu tadi. Orang aku gagal kok. Oke, let's do this guys. Selamat datang ya teman-teman. Para sesepuh GTA. Bang Riz, Bang Erdi, Bang SCU, Bang Pedro, Bang Nelvin. I ain't got the energy for it, man. Well, don't go roll the damn car over and blow us all up in flames. Itu stick PS berapa Bang ini? Apa nih?
Fantech Revolver WGP 12S. Iya, pokoknya ini dah sticknya. Mati gue buka gitu loh. Nah, I ain't rising to your shit, man. Good. Means you concentrate on the road then. You love to give a homie a hard time. Baik, apakah kita bisa mengalahkannya teman-teman? By nagging him Sebenarnya to tinggal death. tabrak doang, cowok. Here we go. Tinggal tabrak doang, That's our teman-teman. train, all right. Mati. Ah, nggak bisa men. Let's go. Laki tuh lelaki harus begini, lelaki tuh. Gua ajarin jadi lelaki guys tuh. Lelaki tuh harus gitu guys. Iya gak sih? Hup gitu kan. Keren banget. Oh, ala gempet. Iya, gempet. Gue lagi ngidam pengen didatengin sama 4 orang yang ingin menjatuhkan angkringan yang sering mengkritik, minimal salah satunya datang ke gue lah. Iya, kalau di channel gue sih dikit sih, yang datang dikit. Pak Panteh, bukan Pantek lain lagi. Oke, Rizky. laki gitu loh ya kan. Anjir, namanya ada Pantek bukan Pantek, gue tampol ya. Iya, gue pakai ini Bang Riz. Pakai gempet. Tuh orang darahnya tebel amat romannya. Makan habis sih sarapannya. Kagak mati-mati. Ini tukar senjata gak? Teori tukar senjata gak teman-teman? Anjing. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Soalnya pelurunya pada senjata itu guys. Padahal ini senjata satu gitu, jelek. Mana kita? Mana teman-teman? Oh sini. Gue lupa misi yang ini. Ngapain ya? Ngapain guys? Gue inget Ojilok tuh tadi tuh. Ojilok naik inian kan, naik motor. Oh gue inget ini. Yang lempar-lempar box ya? Iya bukan sih? Oh kan bener. Hahaha. Gue inget nih. I remember this shit. Oke, satu. Fokus dulu teman-teman. Oh lihat nih guys, veteran GTA. Lo lihat nih. Mati veteran GTA. Ngablang gitu, tendangannya ngablang mana-mana. Mati. Allah, emang gak boleh muji diri sendiri, Ilham gitu loh. Kalau muji diri sendiri tuh diazab. Oke, 3 lagi. Rider lu nangkap yang bener dong. Belajar dong dari Marcus Horizontal. Allahu Akbar, sorry Rider. Kata Rider, oh shit, CJ shit. Kok gak mau sih guys? Oke, satu lagi. Astagfirullahaladzim. Ini kereta kagak bisa lurus aja apa ya? Allahu Akbar. Oke, good CJ, good CJ, my man. Damn, my man, damn gitu kan. Udah hidung kegatel. Dari angkringan, bahkan daging sama nasi sebaskom. Yang tahu-tahu aja. Anak yang Bang apa tuh? Enak ya Bang selalu disebut Bang Winda kadang sesat. Iya, Cok. Kadang itu adalah sebenarnya aku welcome ya crawling. Apa namanya crawling? Lalu muter-muter kah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ban gua kempes. Kempes teman-teman, kempes. Yang kiri kempes. Oh enggak ding. Bohong dong gue. Drama dong gue berarti. Kok nggak enak sih di setir ya? Emang gak enak ya? Oke, kita masuk. Ini adalah Logic GTA ya teman-teman. Logic GTA. Masuk ke spray pen, keluar, ya kan? Sah. Langsung seketika polisinya amnesia dan CJ tuh dan Rider tuh di luar gitu. Otomatis mukanya kepilok gitu. Ayah mata pasti begitu kan, minimal gitu kan. Mata jadi kunang-kunang. Banyakan nyimeng gitu. Allahu Akbar, apa itu? GTA Logic gitu. Dikejar-kejar ya kan, masuk ke Binko, ke toko baju, ganti sendal doang, langsung hilang. Logic. Aduh, game jadul ya, bener-bener ya. Tapi seru gitu kan. Ya, Mbak di situ lagi, udah deh Mbak, bulan puasa tobat, jangan jadi cabe-cabean. Yeah, you too, homie. You too, homie. Bang Ino kah? Bukan ya. Okay, later. Bahkan ya, gue udah sering banget disamain sama Bang Ino ya. Jangan ya, ntar Bang Inonya kesindir gitu. Kalau gue sih nggak apa-apa. Bang Inonya yang nggak mau disamain sama aku guys. GG Bang Ilham, sepuh game PS, GG Gaming, Bang Riz. Aduh, hitung gatel. Sengko supnya berkurang kemarin 510, sekarang 507. Tahu. Ya tahu, gue nggak perhatiin guys. Gue nggak perhatiin subbreaker. Gue yang penting kalian ada guys saat aku live. Aku udah seneng banget. Merampok Paman Sam. Paman Sam siapa lagi Paman Sam?
Lawan Sam siapa lagi guys? Hey, Rod. This nigga low. Rod. Yeah. CJ. Jay. Hey, CJ. Tell me why I didn't finish high school. Cause you been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Cause you had put hands on that teacher for wearing baller colors. No, that ain't it either. Terus apa kalau semuanya bukan It's kampret? cause I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh shit. A genius. Genius. Oh yeah. Oh yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps? Huh? A man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my nigga. Waduh, gue inget nih misi. Gue inget nih guys. Ini yang kita ke markas tentara ya. Don't hit the You way. don't fuck CJ guys. Ikutin CJ guys. CJ aja nggak ngudut. Jangan jadi perokok ya teman-teman. Rokok tuh tidak baik teman-teman. Nggak boleh. Nggak boleh. CJ tuh. Kalau mau jadi CJ, jangan rokok, oke? Gitu teman-teman. Si Asep ngilang terus dah. Iya, Asep ngilang dia. Udah tidur kayaknya dia. Bang Ilham bisa sulap tiba-tiba keluar asap dari mulut. Iya, keren kan? Keren gak Bang You Riz? can roll this van without killing us both. Sendirinya ngerokok, bukan ngerokok itu guys. Itu gue sulap tuh kata Bang Riz tuh. Gue sulap bukan rokok itu. My homie LB, Itu sulap. he like a clock. Allah Pak, lu mesti banget ya berhenti di situ Pak. Ampun Unlike gue mah. some of you motherfuckers. Give it a rest. Rokok itu tidak baik teman-teman. Sementara si streamer. I lost my little brother. Kata lu kan sulap Bang Riz. Don't matter how Gue much sulap itu shit Bang they throw Riz, at you. bukan ngerokok. Ini kemana sih? Kanan lagi. CJ, Tuh game you zaman gotta dulu stick guys. by Game your zaman own. dulu tuh nggak ada guys tracking guys. Mesti buka map rajin gitu. Kanan sini apa kanan sono coy? Nah guys, gue tuh bukan veteran ya teman-teman, maaf ya. Gue tuh bukan sesepuh seperti kalian teman-teman. Jadi aku bodoh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Maaf Pak. Udah Pak, bisa bikin lagi lah tiang listrik lah. Pakai anggaran. Dapat anggaran kepake-pake. Sulap makan bakso panas, keluar asap panas. Gue sih pernah makan bakso ya guys ya. Terus baksonya tuh ada bulunya guys. Bakso apa ya guys ya? Bakso ada bulunya, bakso apa ya teman-teman? Motivasinya bagus sih, cuma pelaksanaannya sih kurang tepat. kan kalau udah nyebur kan ibaratnya nih udah nyebur nih di laut gitu kan, udah gelegepen gitu kan minimal nyaranin orang gitu Bang Riz, jangan nyebur dalam gitu kan, sama kayak gue gitu kan, udah ngerokok tapi nyaranin orang jangan ngerokok gitu. Ya itu istilah kata gitu kan, istilah kata ini gitu kan. Bakso tikus, oh hell nah. Yang listriknya nggak berguna di situ. This is the spot. National Guard Depot. Man, this shit look real serious. Are we up for this? Guys, ini kayaknya bahasa Indonesia terjemahannya meleset-meleset ya teman-teman. Weekend soldiers. Ganti ke Inggris aja kali ya guys. Wall Street OGs. Tapi gue ngulang lagi, PR lagi anjir. Assassin's Creed Unity aja udah jadi PR, nambah PR lagi. Jangan dah. Kalian nikmatin aja guys terjemahan yang berantakan itu ya. Gak apa ya. Hey, what was you saying? Hey, ini si CJ baby. Gila CJ gitu kan. Nggak tahu CJ cuy. Masuk. Nice job, Allahu Akbar, CJ. lo ada berapa That sih? was a suicide mission for sure. Ada lagi CJ. Oh no di sono. Now open the warehouse and Set. keep these motherfuckers busy. Don't blame me, Set. blame yourself. Gila keren nggak? Malam Bang Ren, selamat datang. Awas Rider lawan meninggoy. Iya ya. Thank you Bang Riz sarannya. Oke. Ini banyak veteran GTA guys. Gila guys, GG Gaming. Okay, we in. Move it, Ryder. Yang penting gamenya nggak berantakan sih. Iya sih. Cuma terjemahannya jadi. Tapi kalian mah udah tahu lah ya, jangan cerita CJ lah ya. Nggak perlu terjemahan juga sebenarnya kalian udah ngerti gitu. Gila sini mah veteran semua cuy. Main GTA San Andreas mereka udah merem guys gini main GTA nih. I watch our backs Ah, ini while sangat you gue bisa use dua, the cuy. forklift to collect the crates. Kayak mana caranya? Okay, homie, let's load this shit up. Diam dulu CJ. Nih Rider mati. Ya, gagal guys, gagal. L gak guys? L gak?
Gue dulu bisa 2, Cok. Bisa langsung 2 gitu loh. Tadi gue nyodoknya salah gue. Gue nyodok yang ini nggak jago, nyodok yang lain jago gue. Ayo nyodok itu guys, nyodok bola biliar. Saya mau nanya keluar kalau Ilham apa tuh? Kalau Ham udah terkenal kayak YouTuber terkenal, apakah Ham akan mengikuti kita? Ingatlah Dio, astagfirullahaladzim. Ingatlah sayangku. Kan gue udah pernah ngomong waktu itu di saat gue gede teman-teman. Dan kalian melihat gue sombong, hina gue di live chat teman-teman, sumpah hina gue gitu. Gue yang minta sama kalian. Hina gue guys. Berapapun jumlah subscriber gue ya teman-teman. Mau 1 juta kah, mau 1 miliar kah. Pokoknya kalau sampai gue sombong teman-teman. Karena gue gini teman-teman. Kenapa gue sangklek itu, bahasa Betawi itu sangklek itu apa ya? Sangklek itu apa ya? Sepaten itu masalah kesombongan, karena itu juga berlandasan sama didikan orang tua gue teman-teman. Kalau seandainya gue sombong, itu gue sama aja mengkhianati didikan orang tua gue teman-teman. Makanya gue kalau masalah kesombongan tuh bener-bener jauh. Masa muka kayak gue sombong sih guys? Kalian percaya guys muka gue sombong gitu kan? Muka kayak gini dibilang sombong, astagfirullahaladzim. Muka udah pinggiran koreng sombong, buset. Kalau gue ganteng ya kan, kayak artis-artis opa-opa Korea gitu kan, nggak apa-apa gue sombong cuy karena ganteng gitu kan. Astagfirullahaladzim, udahlah, damailah. Gue jadi kagak nyaman kerjanya, diem sih lagi nyari nafkah ini. Walaupun maling gitu loh nafkahnya. Diem, tahan dulu. Ya maaf ya guys, lama guys, harusnya dapat 2 guys. Ini dapat 1 lagi. Harusnya 2. Kayak apa ya? Aduh kenyang. Sombong banget. Oh hell nah. Wih Bang Ino kampret. Ilham seganteng kayak BTS, keren gitu kan. Bukan sombong sih, tapi mengerikan. Masa gue dibilang mengerikan sama Nurul? Nurul mengerikan apa tuh? Aku mengerikan di kasur. Maksudnya tidurnya aku mengerikan teman-teman, maksudnya ya. Gawat nih Martihil ini. Viewersnya banyakkan bocil tapi jokesnya dewasa gitu loh. Mereka terlalu cepat dewasa. Nih depan aja guys ya, depan aja. Apakah gue bisa ngangkut 2 guys? Teori ngangkut 2 cuy. Astagfirullahaladzim, sabarlah. Ya Allah, 1 mati, meninggal. Buset dah, eta bujuk bang, lu gergetan banget sama CJ, gemes banget. Kenapa sih? Apakah CJ lucu dan imut gitu kan? Sampai kamu gemes gitu sama CJ. Ini si Dian mana guys? Dian guys tuh. Bahkan gue masih inget guys nama-nama kalian guys. Dian, kalau Asep pasti udah tidur. Dian kayaknya tidur juga jadi dah. Karena gue terlalu malam sih. Makanya gue nabrak. Teori nabrak algoritma nih teman-teman. Viewers gue kebanyakan penontonnya bukan penonton malam tapi gue live malam. Teori nabrak gitu sih. Kamu diam deh. Udah deh, damai. Satu lagi guys. One more baby. One more CJ. Oh hell nah CJ. Diam lah CJ lah. Gak bisa diem kali. Ah nice. Waduh udah mulai braided tuh senjatanya tuh. Tok. Udah bukan mulai pistol nih. Serem nih. Come on CJ. Let's go CJ. Oke, let's go. Nah, kamu diem deh mas. Nah, ambil dulu deh senjata lumayan. Let's go CJ. Let's go man. Bagus yang mengajarkan kepada adik-adik untuk cepat dewasa, kocak. Masih untung tentaranya pakai pistol daripada tentara di area 51 pakai M4. Emang iya ya pakai M4 ya Bang Riz ya? Emang iya Bang Riz? Padahal Assassin's Creed udah 5 bulan. Kamu diam Dio, jangan bahas Assassin's Creed lagi ya. Pokoknya di channel Ilham Martahil itu haram ya, haram jadah gitu ya. Menyebutkan 2 game teman-teman. Apa itu Bang Ilham? Crash Bandicoot dan Assassin's Creed Unity ya teman-teman, haram gitu kan. Nggak boleh pokoknya. Nggak boleh. Haramnya tuh tingkatannya udah haram seperti bagong. Oke, seperti bagong teman-teman. Oke, nice.
Alah, salah kocak. Astagfirullahaladzim, Mas. Kemana sih? Kamu kan drill kalong, sing kampet kalong. Waduh, kenapa tuh kayak Assassin's Creed? Jadi gini Bang Riz. Kemarin itu niatnya aku pengen lanjutin Assassin's Creed Unity. Ini buat yang ketinggalan live kemarin ya. Gue salah masuk misi Bang Riz. Padahal gue masuk misi yang DLC kan kocak gitu kan. Makanya, nah sedangkan Assassin's Creed Unity kalau udah masuk misi sekali itu gak akan bisa keluar misi kecuali hapus gamenya dan ngulang dari awal. Oke. Jadi Assassin's Creed yang sudah panjang episodenya tuh aku harus ngulang dari awal. Dan saya tidak bisa janji game itu tamat ya. Oke. Kalau Crash Bandicoot kenapa Bang? Lu lihat aja dah live gue yang Crash Bandicoot. Lihat dari thumbnailnya aja, dari thumbnailnya. Udah kelihatan frustasi apa gue main Crash Bandicoot gitu loh. Aduh ya Allah. Oh, salah nyodok, Cok. Salah nyodok, teman-teman. Mati. Allah. Woi, apa sih, Mas? Ah. Balas, ngapain lagi? Mampus lu balas, keguling-guling lu. Bullshit. We got the guns. We ain't no gangster, homie. You what? Smooth? You don't want no trouble. I keep it real. Buset. Oh, ternyata nih gue bawa bom, cuy. Gelo. Allahu astagfirullahaladzim ya Allah, please. Please. Gila, GG Gaming, cuy. GG Gaming, ya kan? Gila, gue ngelintas orang di depan polisi cuek lu polisinya. Aku nggak lihat, aku ikan, dia bilang. Aku nggak lihat, aku ikan, kata polisi gitu, cuy. Gue giling orang depan polisi gitu, polisi nggak peduli, cok. Keren. Karena aku polisi gitu kan, kata polisinya gitu. Ini bukan sih? Gue lupa cuy. Sini ya guys. Sini teman-teman. Oh iya benar. Langsung biar budak. Iya budak Bang Riz. Cara nanam sawit gimana? Welcome Mandel. Datang pertanyaannya nanam sawit Gue bisa tanam benih. Tanam benih gue bisa. Tanam sawit gak ngerti. Drill ngulang teman-teman. Gila kali. Kayak haram ya. Jangan bahas Assassin's Creed Unity dan Crash Bandicoot gitu kan. Itu udah tertulis secara langsung di channel Martial gitu kan. Pantes. Bang, aku heran kenapa MBG di sekolahku pada nggak enak-enak. Yang enak cuma daging sama nasi. Itu pun dagingnya sebenarnya adalah daging. Waduh, jangan dah. Terhilang lagi channel gua. Enak gak sih Rizky? Enak gak sih? MBG is the best. Salah. MBG is the best teman-teman ya. Oke, kita masih Big Smoke. Baby. Benih apa itu, woy? benih sawit. Maksudnya benih sawit, Bang Riz, benih sawit. Kalau nanam es batu bisa nanam es batu ya, ngadi-ngadi lu. Es batu ditanam gitu loh. Penjilat handal. Enggak, bukan penjilat handal. MBG itu haram kata Gul Gembul. Oh hell nah. Nama saya ini ya. Kalau ada orang yang nyari, nama saya adalah Ucok ya. Bukan Ilham ya, bukan Ilham Martial, bukan. Apalagi yang nyariin gua berbaju loreng-loreng atau berbaju hitam gitu, bertubuh kekar ya. Bilang Ilham Martial nggak ada gitu, adanya Ucok gitu ya. Oke, kita misi Big Smoke baby. OG Low. Kita misi OG Low lagi yang tadi gagal ya adik-adik. Misi yang tadi bukan sini. Beda ya? Oh benar. Udah apa? Skip. Udah. Ucok Martial 99 benar. MBG isinya daging. Aduh. Daging sapi semua kata Ucok, bener Rizky. gue berusaha memplesetkan chat dari viewers gue, tapi kan chatnya kan kelihatan di layar gitu loh. PA. Freddy, I'm coming for you motherfucker. Hidup Jokowi, kenapa jadi hidup Jokowi? Kenapa orang kerja nggak dapat MBG? Karena di MBG itu, konon katanya teman-teman, MBG itu berisi
T-virus, teman-teman. T-virus alias virus yang ada di Raccoon City Operation. Oke teman-teman, ini adalah secret yang gue dapat dari orang dalam ya. Jangan disebarkan kemana-mana. Oke, oleh karena itu, dan ini virusnya bekerja hanya untuk adik-adik bocil-bocil. Makanya orang kerja itu nggak dapet ya MBG-nya. Karena semakin besar imun semakin besar. Oke Nurul, itulah misteri MBG. Oh hell nah. T-virus gitu loh. Jadi tiba-tiba Resident Evil. Ngadi-ngadi tiba-tiba gitu loh. Butuh modal berapa bang buat rakit PC misi milikmu? Kok bisa berapa ya? Ntar Bang Riz, aku masih ada kok anunya, akwitansinya. Waduh mahal deh, jangan. Tadi bilangnya sombong. Pokoknya nggak nyampe 20 juta. Nggak nyampe 20 juta. Hidup bocil martil, hidup. Hidup bocil martil, hidup. Ntar gue bikin circle ya. Circle bocil martil. Karena mereka sekeras batu gitu kan, sekeras martil. Duh, mata gue gatel. Weh, jangan musik itu, cok, udah malam. Oh hell nah, virus dari Las Plagas. 3928 juta, mata 28 juta ya, buset. Waduh, mahal kenapa tuh? Ya, Bang Riz lihat aja dari spesifikasinya. Wifi ku kenapa lagi, Ki? Wifi lu, Ki. Kayaknya wifi lu bermasalah mulu, Ki. Astagfirullahaladzim, Allah baru mulai, Ilham. Kayaknya Rizky, Allahu Akbar, naik dah. OG lo. Come on, OG lo. Kayaknya Rizky tuh wifi-nya tuh gak setuju dia nonton Martil, guys. Gak setuju nonton Ilham Martil dia. Setiap nontonin YouTube gue tuh kehack mulu gitu loh. Wifi-nya tiba-tiba nge-lag. Yuhu, mati. Awas, kocak. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, polisi pakai nongol gitu. Pakai nongol kayak apa ya? Kayak kagak ada pangkalan lain pasti di situ gitu. Awas Ojilok. Mati Ojilok. Cijen lemah anjir, apa-apa jatuh najis. Belajarlah sama Leon. Leon lihat tuh di RS9. Nyetir motor, naik-naik gedung keren gitu kan. Karena dia si Leon. Mati Leon, meninggal. Mobil siapa? Mobil siapa? Mobil siapa? Cije. Sekarang Freddy-nya yang lolos, guys. Kayak apa ya? Gitu. Hari-hari gagal. Mana dikejar-kejar polisi sekarang, bejir. Apa ya? Nggak, Ucok tuh, si Cije tuh kecilnya ngapain sih, teman-teman? Maksudnya masa lalunya tuh ngapain gitu? Mati. Sekarang mati. Nyempit. Ya Allah. Kehimpit pohon sawit. Pohon sawit itu lagi gitu. Allahu Akbar. Udah pada damai dah kita deh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Om, tolong, apa sih Om? Buset, kok kamu tolongin. Om, tolong Om. Saya lagi diburu, Om, lagi diburu saya. Gila, komponennya menangis dompetku. Tapi bisa pasti Bang Riz. Bisa tapi pasti bisa. Tapi alhamdulillah ya, ini sedikit cerita ya teman-teman. Gue rakit PC tuh alhamdulillah pas harga PC lagi nggak melonjak teman-teman. Gue rakit itu tahun lalu. Sedangkan PC kan melonjaknya kan tahun-tahun sekarang kan, 2000 Allahu Akbar. 2002 berapa sih sekarang? 2026 ya? 2026 kan karena AI. Tapi alhamdulillah cuy. Gue tidak telat gitu buat ngerakit. Kok tiba-tiba bintangnya 2 sih guys? Ngomong-ngomong gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan, Bang, apakah sekarang waktu yang tepat Bang untuk rakit PC? Pertama kali banget gue jawab pasti terserah kalian, itu duit kalian. Terus kenapa gue nggak bisa ngelarang kalian rakit PC di era sekarang? Itu karena gue nggak tahu juga tuh PC tuh RAM turunnya kapan gitu kan. Ntar gue bilang jangan rakit sekarang guys, kata Bang Ilham. Oke, ditungguin 2 tahun nggak turun-turun gitu kan. Ntar pada ngomel-ngomel sama gue. Sengaja guys, gue save dulu guys biar anunya hilang, bintangnya hilang. Bang, gue nggak rakit PC Bang, udah 2 tahun Bang, gara-gara saran lu mati tiba-tiba gue gitu loh. Di demo.
Monok mobil orang. RAM seharga 1 unit motor. Iya cowok, sekarang naik banget kan. Angkanya itu. 2, 3, andai saja. Yang sabar ya. Pantunnya tuh singkat gitu sih Dio. Kalau cara nge-crack game gimana? Cara nge-crack. Gue jujur nggak pak, nggak ada crack-crackan game guys. Ori semua gue dari Steam. Anca welcome ya by the way. Kalau ini emulator ini, gue bisa saranin guys. Karena ini jatuhnya bukan ngebajak lah. Kalau acara crack nge-crack apa sih guys? Crack nge-crack apa sih teman-teman? Anca, coba jelaskan Anca. Pendapat tentang crack game. Allah, crack game. Pendapat gue tentang crack game, ngebajak kan ya guys ya jatuhnya? Ngebajak kan ya? Nge-crack sama ngebajak sama gak sih guys sebutannya? Apa gak teman-teman? Kenapa lu bisa bilang emulator itu nggak ilegal? Karena sebenarnya gini, cara mengemulasi sesuatu itu caranya bukan dari internet sebenarnya. Jatuhnya sini sebenarnya ini ngebajak tipis-tipis sebenarnya ya teman-teman, ngebajak tapi tipis-tipis gitu kan. Makanya youtuber kayak Bang Tara tuh kalau ngasih tutorial emulator nggak mengemulasi, beliau selalu bilang, gue bukan mengajarkan kalian buat ngebajak emulator ya, kasarnya gitu kan dia bilang. Sebenarnya cara mengemulatorkan game itu sebenarnya kalian beli game fisiknya, kalian masukin ke CD, ke komputer yang masih ada CD-nya tuh, terus kalian ini sendiri, terus ntar keluar tuh datanya ntar kalian kompres, sebenarnya gitu. Tapi sekarang udah dikonsepin bisa download dari internet gitu teman-teman. Dan gue pun kan dulu ada gamenya kasarnya, jadi gue bukan ngebajak, emang gue ada gamenya dulu, walaupun ya gamenya bajakan juga sih. Nah, Indonesia kagak bisa cow beli game ori di Indonesia, di mana anjay? Freddy, I've come for you, you motherfucker! Hey, Lo, hold up! Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison. Guys, bentar. Ini Rizky beda lagi kah? Taruh. Ini Rizky. Oh, Rizky beda nih. Ini Rizky yang satu lagi nih. Ini Rizky yang satu lagi. Aku cinta diriku sendiri. Ah, kamu sudah ganti, bukan cinta si siapa? Rizky, gue lupa. Lu cinta siapa dah? Mandel pulang kantor langsung nonton lu Ham. GG Mandel. Malah langsung tidur dia, anjir, serius. Ini ceweknya Mandel nih yang ngecek nih berarti. Boleh ngebajak kalau nggak punya duit. Usahakan jangan ngebajak teman-teman. Usahakan. Ting lihat kedipan ini teman-teman. Diusahakan jangan ngebajak tuh. Paham lah kalau kedipan gini ya kan. Aduh ya Allah. Udah guys, gue baca chat dulu ya. Sama aja mungkin. Tapi gue bisa bantah loh. Waktu Nintendo aja sensitif, makanya Rio Jinx hilang. Iya ya. Aduh ya Allah. Halo Min, halo namanya tuh ngacengan gitu. Halo ngacengan gitu kan. Gak enak gitu gue. Kecuali mobile. Kalau pendapat lo tentang orang yang sosok nggak mau nge-crack game, sok suportif sama kreator gamenya, tapi Windows aja masih pakai ke Shopee 30.000. Gue lagi. Jujur. Kalau itu gue jujur Anca. Gue juga masih. Kalau Windows gue masih beli Shopee gitu loh. Pakai kuncinya kunci Shopee gitu loh. Rizky ada 2, Asep juga ada 2. Iya, Cok. Tasya bener. Tasya, kenapa kamu nggak marah Tasya lagi, Rizky? Wah, Rizkynya hilang anjay. Hell Nangac itu lihat Riz namanya ngacengan gitu loh. Oke, fokus story lagi, guys. Bentar ya, masa gue gagal 2 kali sih, cuy? Masa gue gagal 2 kali sih, teman-teman? 2 kali loh gagal gitu kan. Naik cepetan deh. Nah guys, izin baca chat dulu teman-teman. Bentar. Wait a minute teman-teman. Cepetan dah, Ojilok deh, cepetan deh. Lama, nembaknya lama. Allahu Akbar. Belajar deh sama Rakun City deh, biar nembaknya tepat sasaran sama Rakun City.
Sama Abang Leon. Awas mas. Come on CJ. I like Come on, the OG look. fast ass, not OG the look, slow baby. ass. Astagfirullahaladzim tuh tiang listrik. Allahu Akbar, itu tiang listrik terkutuk banget ya. Itu terkutuk-kutuknya, paling terkutuknya kutuk-kutuk tiang listrik gitu kan. Banyak banget tuh terkutuk itu. Siapa yang taruh tiang listrik situ, Cok? I thought you were king, cute fun. Ayolah, bisa lah. Come on, OG lo. Come on, man. Hit them. Hit them, baby. Serang mereka, baby. Astagfirullahaladzim, CJ. Don ya, Nono ya, CJ ya. CJ-nya mabuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Cepetan, hilang lagi dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ngancurin properti gitu loh. Hari-hari ngancurin properti. Apa sih? Mobilnya iseng. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wala alih banget, wala alih. Nah, tabrakin diri lah. Bunuh diri lah. Mesti belajar driving skill dengan baik dan benar nih, setan. Kayak apa ya? Hari-hari ngulang, anjing. Udahlah, gue udah capek dengan hidup ini gitu kan. Kenapa sih harus dipersulit? Allah, gue maling depan polisi lagi. Itu yang jadi masalah menurut gue. Maling depan polisi, keren gitu kan. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. I don't understand what the hell is going on, man. Gue nggak ngerti gitu. Apa yang terjadi dengan hidup ini gitu. Hidup ini literally, man. Aduh ya Allah. Tapi itu. Soalnya gue kadang agak skeptis ya sama orang yang gak mau nge-crack. Itu hak masing-masing sih. Kalau menurut gue ya Anca ya, itu hak masing-masing. Ya kalau ada yang mau nge-crack ya silahkan nge-crack. Kalau ada yang mau beli original kenapa enggak gitu kan? Maksudnya gitu. Itu hak masing-masing sih. Dan gue pun, seandainya gue pembajak pun, gue tidak akan menyalahkan orang yang mau beli original kasarnya gitu. Gitu sih, menurut gue ya, pendapat gue ya. Dan gue yang beli original pun, Allah, gue pun tidak mengojok-ojok gitu kasarnya, tidak apa ya sebutannya bahasa Betawinya, mengojok-ojok anjir. Tidak, Allah, tidak secara kental banget buat nyaranin lu beli original walaupun seharusnya beli original gitu kan. Toh juga kasarnya kalau nggak crack, kalau ternyata ada malware, ya kan rugian masing-masing. Kerugian kan masing-masing, yang punya, yang kena virus yang ngebajak, yang kena malware yang ngebajak gitu kan. Gitu. Jadi punya haknya masing-masing lah kalau menurut gua. Selama ada rezeki buat untuk beli, why not? Bener, Anca. Betul. Hey, I'll stick with Jeff. I mean, Loke. Si Anca subscriber baru kah? Iya, subscriber baru Anca. Anca punya Discord gak? Join Discord Anca. Kita ngobrol-ngobrol gitu. Kasarnya apapun alasannya teman-teman, ngebajak itu kan hal yang tidak baik kasarnya kan, hal yang tidak baik gitu kan. Tapi yang ngebajak pun kalau udah ada rezekinya dan ada hati nuraninya, alangkah baiknya beli yang original. Tapi bang, gue mau ngetes gamenya dulu bang, boleh gak pakai crackan? Ya silakan. Cuman kalau kena virus ya jangan maki-maki orang, nggak sadar gitu kan. Kan di setiap crackan tuh, ya gue nggak tahu sih, gue nggak pernah nge-crack sih ya. Di setiap crackan sih setahu gue ya, karena itu tidak resmi, takutnya disisipin malware teman-teman, saran gue gitu kan. Gitu. Cuman kalau sekedar buat tes gamenya, habis itu mainin bentar, habis itu delete, habis itu ternyata gamenya seru, mau download, mau beli yang original, kenapa tidak gitu kan? Kan mensupport developer game teman-teman. Gini deh simple deh. Kalau seandainya developer game ngeluarin game nih ya, ngeluarin game semua nih, tapi belinya semua bajakan, apakah game developer itu bisa hidup? Gitu kan? Developer itu kan hidup karena kalian ngebeli gamenya dia original kasarnya. Kalau semuanya kita suruh nge-crack, semuanya kita suruh bajak, makan apa gitu kan? Makan apa? Kalian nanti main gundu gitu. Karena developer game gak ada duit gitu. Ngapain gue bikin game? Orang dibajak semua kasarnya gitu kan. Main gundu gitu, congklak gitu ya kan. Main karet
Itu menurut gua. Come on, honey. Gitu, I'm losing my teman-teman. patience. Simpelnya gitu. Jadi kita tidak bisa membenarkan orang yang ngebajak juga, teman-teman. Gitu. Bang Ilham pernah ngebajak gak? Ya ini emulator ini sebenarnya simpelnya sedikit membajak sih, cuman kan ini kan game jadul gitu kan, teman-teman. Allahu Akbar, mati, meninggal. Gitu. Dan itu yang tadi si bilang yang Anca bilang, yang gua beli apa ya? Cak, Microsoft ya? Microsoft dari Shopee gua ngelakuin kok, jujur aja. I thought you were king, coupon. Gitu. Tapi nanti mau beli yang original gak bang? Beli nanti gitu kan. Mending buat beli Steam gitu. Mending buat beli Steam, buat beli game gitu loh. Gitu ya guys ya. Oke teman-teman, clear, everything is clear gitu kan. Dalam bajak-bajakan. Catch me if you can. Wah kayaknya gue akan teori menggelapkan layar lagi nih guys. Darah gue setengah. Darah gue setengah nih gitu kan. Teori menggelapkan layar ya teman-teman. Astagfirullahaladzim, dia nyelip di situ si kampret. Oh guys ya, izin ngebaca chat ya. Pamit teman-teman. Kemana dia? Sini ya? Oh iya bener. Hooey, Jeffrey. Oh my good God! Oke, good. Oh shit, darah gua. Oh shit, darah gua. Wih, keren guys. Darah gua nambah lagi. GG gak sih? GG gak sih? GG gak sih? GG gak sih? Gila sih. Glitchnya masih ada nih GTA San Andreas. Tolonglah Rockstar gitu kan. Masa nge-glitch? Temen-temen? Masa nge-glitch? Ah, gamenya nge-glitch. Nggak asik nih, nggak asik. Gamenya glitch. Masa tiba-tiba darah gua penuh sih, ada armor gitu kan. Terus tiba-tiba kok rezeki gua banyak gitu kan. Apa nih gitu kan. Tolonglah developernya diperbaiki gitu. Menurut gua ya teman-teman. Menurut gua ya. Menurut gua. Kok Ilham Martehil? Enggak lah. L game lah, L game. Gamenya crash teman-teman, gamenya crash. Gamenya crash teman-teman, beneran. Terus OBS gue juga nge-glitch lagi tadi, gelap tiba-tiba kan. Come on, CJ. Come on, man. Come on, CJ. Oke, nice. Good job. That's all you got? Good job gak sih teman-teman? Good job gak sih? Don't you say a damn thing, CJ. Was you lonely low? Bang Riz masih ada, Bang Riz. Bang Riz standby teman-teman. Keren. Thank you Bang Riz ya. Thank you Bang Riz. Come on, gangster. Let's get back to the Grove. No, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You want to ride anyway? Sure thing. Let's roll. Gue baca. Hey, take me to Gue baca chat kalian lucu-lucu aja. Cause I'm king. Lo kok gak ada? Dia bilang pertama gitu. Vision like a super technician, Terus si Anca ngomong, jir bukan curang. Shit, man. Itu bukan curang. Kalau kata Bang Riz, no, lihat no. Shoot. Kata Bang Riz bukan curang, itu trik sepuh GTA. Tuh dia bilang. Hey, You could have did that out here. because I did it in the joint. It's way now. Astagfirullahaladzim ya Allah. Yes, it is. Gangster. Itu trik sepuh GTA teman-teman. Sama gamenya crash. Kalau menurut gua mau OBS gua bareng gitu kan. OBS gua gelap, gamenya nge-crash. Tiba-tiba duit gua nambah, darah gua nambah, kan parah gitu kan menurut gua. Oh nyemak gameplay, walah. Oke Bang Riz. Aku berusaha akan menghibur Bang Riz dan teman-teman. Allahu Akbar. Beliau pikir beliau Brian O'Connor gitu, bisa ngedrift begitu. Kayak apa ya begitu ya kelakuan. Licin anjir. Ini mobil apa sih? Siapa sih yang menciptakan mobil ini anjir? Licin mobil drift ini mah, Cok. Ini mah mobil drift, teman-teman. Paul Walker, Bang. Iya. Enggak, kok Paul Walker kan pemain sungguhannya namanya.
Brian O'Connor gitu loh. Nian pas N Furious pakai P Furious gitu loh. Ya kita ke kuning-kuning. Kita ke kuning-kuning. Kita ke kuning-kuning. Bukan crash tapi dicek. Tapi dicek ya. Apa sih? Gue lagi baca chat, diem-diem deh. Ah, fuck you too. Aduh. Kalian udah beli sahur belum guys? Kalian udah beli sahur belum teman-teman yang muslim? Udah beli sahur belum? Udah persiapan belum sahur? Apa sahurnya beli jadi? Apa sahurnya dimasakin mama dan papa? Apa Allahu Akbar? Banyak ngomong sih. Apa sahurnya belinya pas jam 3 teman-teman? Apa sahurnya Indomie? Woi GG sih. Sahur Indomie itu the best teman-teman. Awas. Thanks for the ride, CJ. Don't be a stranger, fool. Yeah, for sure. I'll see you around. Like a quarter pound. Later. GG. Akhirnya misi jahanam itu selesai ya teman-teman. Akhirnya gitu. Aduh kenyang sampai. Gak tahu nah sahur Dio. Pokoknya lu gue bangunin di Discord ya. Di Discord gue bangunin. Dio sahur. Gue telepon di Discord biarin aja. Sahur gak dibeli bang, tapi butuh bangun tidur. GG. Bang Chris, kalau kalian sahur nggak bangun begini kan? Nih. Gitu, makanya mesti bangun teman-teman ya. Oh hell nah. Mesti bangun, mesti melek mata gitu. Ya bahaya gitu kan, menurut gua. Gitu kan, mesti bangun melek dulu mata gitu kan, sadar dulu gitu teman-teman. Udah dua kali gagal. Serius dua kali gagal kamu Dio. Ah, parah kamu Dio. Mau dimasakin apa Seng pas sahur? Mau makan kamu. Guys, kita misi apa guys? Bantai Big Smoke kali ya. Abisin Big Smoke dulu ya teman-teman. Big Smoke. Ini misi Ojilok nih teman-teman. Ojilok nanti aja deh. Ojilok nanti. Habis sahur malah berak. Gua sih Riz sebenarnya. Gua begitu loh. Kalian begitu juga gak teman-teman? Somebody gonna be mad at you for screwing up their ride. Pak, mari Pak. Nah, mangga, silakan Pak. Anggap tidak terjadi apa-apa Pak. Bapak mah ngejar orangnya, nggak asik. Saya kan mau bercanda Pak. Saya kan mau bercanda gitu. Aku kan kangen nih bercanda polisi gitu kan. Berkeluh kesah, bertatap muka gitu kan. Guys, toko pistol di mana sih teman-teman? Gue lupa deh toko pistol. Gue beli senjata lupa. Udah deh Pak, damai deh Pak. Polisinya nggak asik guys. Gue tuh sama kayak si Bang Riz bercanda apa enggak ya? Gue tuh dibilangnya sama mak gue kayak burung gitu loh. Dikasih makan dikit berak langsung. Kayak burung gue dijulukin sama mak gue tuh Ilham si burung gitu. Kayak adikku. Udah join Discord aku bang. Weh, welcome Anca. Selamat datang Anca. Teraku balas ya di Discord ya. Bangkitlah Rizky. Lagi berak tapi keluar tak. Rizky, kamu aku pukul ya. Aku pukul dada kamu sampai bunyi deg. Mau sampai bunyi deg gitu. Deg gitu. Mau. Hell nah. Bangkitlah Rizky. Welcome si Anca. Welcome to Ilham. Bukan Ilham Family, Marthiel Family. Gue tonjok loh ya. Gue tonjok ya dia ya. Gue tonjok ya. Marthiel Family gitu kan. Toko pistol belum kebuka. Oh belum kebuka ya? Bang Riz ya? Welcome Bang Dio. Malah Dio yang diucapin gitu. Mas Ilham mau habis sahur, habis makan, bahkan sebelum makan pun pasti setoran dulu ke kamar mandi. Benar sekali. Karena Nuyuy adalah yang nyebokin saya. Jadi Nuyuy tahu teman-teman. Gitu kan? Izin sholat dulu bang, GG Rizky. GG silakan Rizky. Kamu mau sholat dulu. Zikiran setengah jam gak apa-apa. Gak apa-apa Rizky. Kalau masalah urusan akhirat mah wah, Ilham Martial gak akan bisa menahan Rizky. Maka alasannya bang mau tidur, bang mau sekolah, oh gue tahan. Kayak si Dio setiap mau tidur gue tahan gitu loh. Bang izin bang mau tidur nggak boleh.
Dia tuh kantong matanya hitam gara-gara gue, guys. Ini kebetulan aja nih karena besoknya Sabtu libur gitu kan. Dia jadi tidur agak malam bisa lah. Anjing berlari. Ah, gue inget lagi. Bisa gak ya gue ya, guys? Gue bisa gak, guys? Ini gue inget nih misinya nih, yang lari-larian. Yo. Asshole. Hell, nah dicebokin gitu. Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway? Punk ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, Lagu aja it's lagi. all about my homeboy Udah beli Carl. lagu sih sebenarnya emang whatever GTA San Andreas, Gang teman-teman. is real important, CJ. You know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Mexico. I got to go scoop her Kalau up. lari coba spam tombol X. All right then. Come on. Emang kalau lari sprint kan X. Kok jadi ambigu ya X gitu loh. Kok jadi ambigu XXX gitu loh. Triple X. Apa nih? Dah aku klip bang, tadi tindakan muliamu menggunakan trik sepuh. Itu bukan trik sepuh gak sih Anca? Itu ngeglitch, namanya ngeglitch karena kan ini emulator. Sewaktu-waktu pasti bisa ngeglitch gitu menurut aku ya. Menurut aku nih, bukan trik sepuh itu mah. Terus kebetulan OBS ngeblank gitu kan, jadi item gitu tiba-tiba gitu kan. Guys, cheat stamina nggak bisa apa guys? Cheat stamina nggak bisa apa guys? Gue lupa lagi guys. Ini butuh stamina yang kenceng loh by the way. Thank you tapi udah ngeklip ya. Kalau kamu beneran ngeklip. Oh hell nah. Aduh ya Allah ya Karim. Pokoknya yang belum join Discord deh teman-teman. Ntar kita asik-asikan di Discord deh. Allah, mumpung membernya belum terlalu banyak teman-teman, jadi aku inget gitu siapa aja kalian gitu. I just wanted to get in the car. Ngobrol kita di situ asik-asikan nih kan. Asik. Membernya belum terlalu banyak teman-teman. Cool out, homie. Just chill. Your cousin coming here from Mexico. Yeah, me and her go way back. Bang, kalau join Discord dapet THR apa enggak bang? Kata Rojak, dapet THR dapet. Ah, smoke Pakai good duit ayah dan bullshit. bunda, Don't be masing-masing. reckless again in my presence, Jangan dawg. minta sama saya. Everybody is my cousin. Aduh ya Allah. Mr. X, kok Mr. X gitu tiba-tiba. Aduh. Nurul. Sayang aku lapar, makan kocak makan. Lapar tuh makan bukan ngadu ya. Iya tuh sebenarnya Bang Ilham punya trik sepuh. Yeay udah join Discord dikasih 100.000 per member, mati, meninggal. Diduga seorang streamer meninggal gitu. Pas lebaran kasih viewer THR bang. Astagfirullahaladzim, sampai astagfirullahaladzim gitu. Satu sisi nabrak, satu sisi lihat komenannya series gitu. 100.000 per member, boncos anjay. My cousin Mary's in there. Oke, Sweet, sticky. tunas lengket manis. Oh hell, nah men. So cabul gitu loh. Man, I shoulda known. Udang keju enak seng, beli lah tuh. Hey, GoFood. excuse me, Jose. Ntar aku ganti. Yo soy El Grando Smokio, and I want that grass. Comprende? Hell, nah lengket manis. Iya cuy, omongannya parah anjir. What? Now that ain't nice. Coffee-o up El Guido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Pendejo kalian guys, pendejo. Pendejo artinya apa guys ya? Get him smoke. Get that shit now. Get what you talk about. Yeah. Diketok, meninggal. Remember that name. Ngadi-ngadi Big Smoke. Nah, ini lari-larian nih di sini nih, teman-teman. We gotta stick with him. Martabak dong, lengket manis. Iya, lengket manis dan sekalian martabak ada juga yang lengket manis. CJ, Tapi sedikit this asin. one's all yours, Kok baby. gue tahu ya? Kok gue tahu gitu loh. King Marble, mau off gak boleh King Marble ya, nggak boleh ya. Kamu nggak boleh left. King Marble, kamu punya Discord gak? Join Discord gak sih King Marble? Ya nggak apa-apa King Marble, nggak bercanda. istirahat kamu istirahat nggak apa-apa. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Gila ditembakin depan congor lu si CJ. Gacha bitch. GG Gaming. Pertama kali ya Ilham Martahiel menyesalkan misi one try gitu. Pertama kali, first time.
No, King Marble. Jember Utara kalau disingkat apa, Bang? Jember Utara kalau disingkat Jemara. Kamu pikir kamu mau melesetin saya, Haris? Hah? Nono ya, nggak bisa ya? Nono nggak bisa gitu loh. Karena saya sudah sering kena itu gitu. Udah sering. Martabak apa tuh, Seng, yang lengket manis tapi asin? Martabak dicampur sesuatu yang putih, lengket, dan berbau pandan. Aduh ya Allah. Martabak kental manis. Jadi kapan misi Zero-nya tuan? Welcome Bang Zero. Gokil. Yoi, Zero ya. Kalian suka balas-balasan komen ya, so sweet banget sih kalian. Bang Riz sama si Bang Zero guys sering balas-balasan komen guys. Aku so sweet. Aku sangat ingin seperti mereka guys, tapi aku bukan circle. Aku bukan circle-nya Bang Riz dan Bang Zero, teman-teman. Apakah aku kalau komen di postingan mereka, di video mereka, apakah dibales, teman-teman? Ngapain gue tandain ya, goblok? Tapi tiba-tiba sedih gitu loh. I'm back, chat. Weh, gila. Rizky, udah doain abang belum, Rizky? Udah doain abang belum, Rizky? Rizky baru sholat, guys. Sambut-sambut dulu, guys. Ngalap barokah, teman-teman. Mati, tinggal. Oh, tuh. Dibales kok. Gue gak nanya lu, Dio. Oke, aku gak nanyain kamu. Aku nanyain Bang Riz sama Bang Zero. Oke, bukan nanyain kamu ya, Dio ya. Malah Dio yang jawab gitu loh. Chris, berat rasanya mengakui beliau adalah rival. Oh hell nah, gila sih. Gue sih kalau di rivalin sama Bang Zero sama Bang Riz ya, mohon maaf. Gue mendingan mundur gitu kan. Gue mendingan mundur nih. Ini abang-abang gue semua, teman-teman. Bang Zero, Bang Riz, wah. Pentolan streamer semua, teman-teman. Pentolan streamer itu mah, wah gue mendingan mundur lah gitu kan. Bang, lu cemen bang. Mundur sebelum perang. Sebelum perangnya gue udah bonyok gitu lah sama mereka berdua, men. Men. Jangan kan mereka berdua. Satu-satu aja bengep gue kasarnya gitu kan. Gila sih, panutan gue semua sih. Bang Zero, Bang Riz. Makanya gue suatu kehormatan nih mereka tetap standby di Ilham Martial. Gila, GG guys. Teori tamat guys. Teori, Allah Akbar. Ya Allah, gak bisa gitu. Gue yeping dulu bentar, yeping gitu. Gue mau yeping gitu. Sisi samping yang salah. Kenapa sih kalau diterjemahin lucu gitu? Sisi samping yang salah gitu. Lalu kenapa sayapnya patah kah? Weh bro, kok ada Tempeni nih bentar. Kok ada Tempeni di tempat Big Smoke gitu. Ngapain mereka? That's right, Carl. I got my eye on you. And like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker! Motherfucker. Kok ada Tempeni di rumah Big Smoke, What was teman-teman? that all about, baby? You tell me. Oh, hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Sangat sus. Sangat sus ya. Yeah, I guess. What's really up? Hey, thinking of taking a little ride. 3 Deep mentioned a little something that might put us deeper in the Bentar ya teman-teman. Maaf ya. I'm down. Oke. Gue jujur, gue belum pernah tamat GTA San Andreas, guys. Kalian percaya gak gue belum pernah tamat GTA San Andreas, teman-teman? Jadi gue mau tahu ceritanya juga. Karena dulu aku nggak bisa main GTA San Andreas. Aku terlalu cupu. Bukan nggak bisa sih. Lebih ke arah gamenya panjang. Jadi nggak tamat-tamat cuy. Sedangkan gue dulu main PS2 tuh ini cuy. Dibatasin orang tua. Nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh sering-sering. Kenapa sedih Daham? Itu Bang Jojo, aku mau masuk circle Bang Zero sama si Bang Riz. Awas Bang, sosok pria ber-PP pink adalah seorang yang berperan sebagai admin Dracet. Oh hell nah men. Drama chat ya. Bagusnya puasa apa mokel bang? Mokel. Diam kamu Jojo. Oh hell nah. Ancak kenal sama Jojo kan? Yain aja Arif. Yain aja Arif. Berawal misi kok bang. Aduh ya Allah. Biar disingkat. Apa tuh? Owak Game C. Welcome Zalzen. Zalzen tuh Zalzen tambal ban gitu. Welcome ya by the way. Ban gue tapi lagi bocor lagi. Bukan bocor sih, kurang angin. Bisa gak Zalzen? Welcome ya Zalzen ya. Bang Zero mau tahu gak kemarin live-nya kenapa? Kenapa tuh?
Edit video Yoi Zero. Ah, misi itu kah? Serius, misi yang mana nih? Yoi Rizu. Kenapa jadi Rizu-Rizuan sih? Yang satu Yoi Zero, yang satu Yoi Rizu gitu. Oh hell nah men. Apakah mereka ada hubungan terlarang guys? Sangat sus. Misi kejar kereta kah serius? Di sinilah Bang Ilham dicuji. Oke, let's do this bro. Bentar baca chat dulu sampai habis ya. Bang ada bahan stiker di Discord. Apa tuh? Mau lihat tar Anca, mau lihat. Anca gue jadi moderator tuh guys. Anca kamu aku jadi moderator ya. Kalau Bang Riz jangan, Bang Riz tuh sesepuh guys, gue nggak enak jadi moderator teman-teman. Gue nggak enak apalagi Bang Zero, aduh jangan dah. Percaya buang, aku juga skill isu, kamu bohong Zero. Main Digimon Trouble Arena kan nanti ya Anca. Welcome guys, Anca guys, moderator baru teman-teman. Kurang angin ditiup aja, ditiup mata lu ditiup. Mau tahu banget tuh live film kenapa? Hubungan apa itu, woi? Kok hubungan spesial antara kamu dan Bang Zero? Yoi Bang Ham, iyalah. Kalau Bang Riz gue jadi moderator nggak enak guys. Chris menyalahgunakan jabatan. Kamu Anca, kamu jangan menyalahgunakan jabatan ya Anca ya. Jangan ya. Kamu bisa dikudeta kamu. Kamu cukup menjabat 2 periode maksimal, jangan 3. Atau jangan kamu menjabat 2 periode, tapi periode ketiga kamu nyuruh anak kamu. Kok mirip ya? Oh hell nah. Kok mirip ya? Mirip sesuatu ya? 2 periode tapi ketiganya tuh nyuruh anak gitu. Oke. Fokus ke cerita teman-teman. By the way nama gue sekali lagi Rojak ya. Kalau ada yang nyariin gue nama gue Rojak gitu kan. Nyariin gue badannya keker gede, pakai beceng ya, bilang ada Ilham Martial gak? Nggak ada gitu. Ini yang streaming siapa? Ucok gitu ya. Ilhamnya kemana? Pulang kampung. Kampungnya di mana? Rakun City. Bilangnya guys. Bilangnya gitu ya. Yap Bang Ham, oh hell nah. Mereka mempunyai hubungan khusus guys. Ternyata Bang Riz dengan Bang Zero guys. Keren. Makasih buat moderator Bang Ilham. Sama-sama. Anca welcome ya. Diamlah Zero. Admin streamer gue libur panjang. Sebenarnya kemarin live Assassin's Creed Doyo nggak dijadiin juga, sayang. Kamu udah jadi moderator di hatiku, jadi nggak perlu. Halo Rojak. Bang aku sambil Hartopia ya. Iya nggak apa-apa Anca. Bapak Rojak kampret. Bang beli rujak gue pukul ya Bang Zero ya. Ilham lagi ke ujung berung, benar. Ada rojak mangga gak Bang? Rujak Rizky, ku pukul dadamu sampai bunyi deg lagi 2 kali ya. Au. Nanti malam kasih jatah, hell nah. Oke, let's go. Misi itu kah? Apakah ini misi itu guys? Apakah ini misi legendaris itu teman-teman? Apa ya guys kalau aku nggak baca chat ya? Pasti aku baca kok, tapi nanti bacanya. Gonna deal, hell nah man. Apakah ini misi legendaris teman-teman? Sampai jam 11 gue udahan ya, nggak boleh. Oh iya bener cok, ini misi legendaris teman-teman. Oke, let's do this chat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Harus menurut gue ya. Berdoa sebelum jalan itu harus. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan? GG Gaming nggak? Oke, let's do this. Kebanyakan yeping ya teman-teman. Nih tips dari gue ya. Entah Bang Zero dan Bang Riz bisa meng-ACC. Itu nembaknya dari jauh teman-teman. Dari sisi sebelah kanan. Walaupun ada glitch yang lebih bagus, tapi gue nggak bisa gitu. Terlalu beresiko. Oh ini si gendut kebanyakan gaduin odol, tembakin kocak. Makanya odol jangan digado gitu. Odol digado. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gue inget tuh. Udah cepetan deh, mati deh. Ini orang kagak ada niatan mati apa ya? Udah bujuk, mati deh mas. Oke, good. Smoke, awas. Oke, mati kek, please. Die, please. And the die, please. Abajang biro, abajing jung, abridi diro, rararara. Woi, GG.
GG Gaming nggak guys? GG Gaming nggak? GG Gaming nggak? Was it always like this? GG Gaming nggak guys? GG Gaming nggak teman-teman? Always fucked up around here? Or is it 'cause Gila it's sih, W Hams gila. GG Gaming gue dipuji sama Bang Ilham, Bang Riz teman-teman, keren gitu kan. Gue setiap ngeliat nama Bang Riz tuh Hey, don't ask for what kayak I Iam said. gitu, ngomongnya kayak Ilham, kayak nama gua gitu loh. That's what I was doing. Zero sama Rizu apa siapa Bang? Nah, coba tuh jelasin tuh Bang Zero sama Bang Riz tuh. Plus 371 triliun respect. Kok kayak tahu ya? Itu nominal apa kok kayak tahu ya? Itu seseorang Rizky. W edit Dio ya, narik. Sosial kredit kok sosial. Gue takut Big Smoke mati. Langsung aja mobil goyang bang. Dateng mobil bergoyang-goyang. Ya kan Bang Novanka welcome ya. Bang Novanka welcome. Apakah tadi AI? Gila, itu bukan AI Zero. Itu adalah skill gue Bang Zero, gila. Kalian nggak tahu guys, gue tuh salah satu pendiri Rockstar teman-teman. Sekarang Ilham ngaku Rockstar ya teman-teman. Sekarang lagi eranya Ilham ngaku Rockstar gitu kan. Kalian nggak tahu guys, gue pencipta Rockstar dulu. Gila. Ini CJ sebenarnya tuh motion capture-nya muka gue teman-teman. Kalian nggak tahu aja. Salah nyodok, bukan sini. Oh, CJ baik gitu. Mau dianterin sampai kamar pakai motor. Dianterin sampai kamar. Nyetirnya susah banget dah. Game zaman dulu nyetirnya susah ya. I don't want those crash fools trying to pull you into some shit. Alright, homie. You be careful with those cats. I'ma see you later. And see you later, right? CJ. Buset, Big Smoke kagak habis-habis misinya ya. Misinya kagak habis-habis ya. No, Bang Ilham AI kampret. Walaupun suka skill isu, hell nah. Antarkan ke lahan sawit ya. Si Anca bener-bener. CJ singkatannya dari Cilham Jemartil. Kenapa ya Jemartil gitu? Jelek banget. Jemartil kampret. Sepertinya cara mengerti streamer ini game mencerminkan dunia nyata. Kampret. Sering ditilang gitu loh. AI muruda tahu tuh si Bang Riz. Udah kesambut-sambutkan pendatang baru. Emang gue nggak boleh yapping teman-teman. Sebenarnya tuh gue nggak boleh yapping. Nggak boleh gue berisik. Ada. Hanya urusan apa nih maksudnya nih? Ntar ya chat, ntar aku baca lagi teman-teman. Jangan bilang Tempeni lagi. Hey, CJ! Wah, dia ngapain nunduk di situ? Baby, what's up, man? Ngapain dia guys? What's happening, Smoke? Chillin'? Wanna go for a ride? Yeah. You drive. Alright. We going down. Selalu jadi Grab gitu. Kita selalu jadi driver, supir, basically. Baca chat dulu. Astagfirullah, Rizky nulis apa itu? Lamar takol baital makmur. Si Rizky nulis lamar takol baital makmur tuh kayaknya tuh. Oh hell, oh damn son. Gue udah join Discord Bing, serius guys. Serius Bang Riz join Discord. Gila, tamat gak sih? Discord gue tuh punya cita-cita kalau streamer besar udah join tuh tamat teman-teman. Welcome ya Bang Riz ya, welcome ya. Kenapa yapping ke gue langsung kejadian? Iya. Kayaknya game gak suka malu yo. Seenggaknya polisi di Los Santos tidak menilang CJ jika menabrak tiang listrik. Iya lagi, ramah gitu. Yoi Rizu, oh hell nah. Zero dan Rizu itu lagi ya teman-teman. Join lah Zero. Nama tengahnya Big Smoke Driver. C Big Smoke Driver J. Damn son Anca. Bro. Aduh ya Allah. Ini misi yang mana lagi guys? This bet not be. Ini misi terakhir ya kemungkinan ya. Karena aku live sudah mau 2 jam dan Dio jam 11 udah harus bubar ya teman-teman. Kasihan adik gue saat itu, kesian No, teman-teman. man, this is strictly for the home. Dia penonton gue yang paling gue sayang itu, Dio. Cium-cium. Dio harus dicium-cium. What Oke. you into, Smoke? Lot of shit about Lu ngapain di atas? Apa yang nyuruh lu di atas? Kutil badak, kagak ada yang nyuruh lu di atas. Ngapain dia nebeng di atas? Masuk aja, sokin. Russians.
salah jalan ya? I've been told to fear the rust, but I ain't never even met Hashtag streamer buta map anjir. down and we all Streamer buta map. Salah, nyodoknya lewat sini guys. cousin gets laid out by some rusty Nyodoknya lewat sini teman-teman. Gua ajarin kalian nyodok ya. Gua ajarin kalian nyodok. Nyodok jalan maksudnya teman-teman. Hup hup. Hup hup. Nanti Big Smoke bakal berteman. Oke, Dio berteman. Iya, Big Smoke kan teman-teman kita. Deng 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 belum, Rizky belum deng deng deng. Ore tamat belum. Hashtag viewer dan Ilham apa? Hashtag viewer dan Ilham bersahabat selamanya GG. GG W Dio guys. GG Gaming Dio, GG Gaming ya. Ntar ya Dio sabar ya. Habis misi ini baru kamu bobo ya Dio ya. Streaming ini berakhir karena dia mau tidur guys. Oh damn lady, damn. Before I walk in there, I just need to know you Damn lady. shit, man. You so semok. Way back. We grows, man. Sangat semok That's what gitu I'm loh. talking about. That's my dog. That's Hey, my look, dog, until man. this shit start Terjemahannya tuh popping nggak bener off, teman-teman I'm sebenarnya. blasting, all right? I'm down, dog. Hey, baby. Want company? Motherfuckers! Ya, baru ngegodain. Emang nggak boleh zina lu, berarti nggak boleh zina sama Big Smoke. DJ, get in here! Oh, there you are! Yo, some cover! Jangan dulu. That's like phone! Baru memakai trik ini. Big Smoke, Trik nge-glitch ya, teman-teman. big mistake. Watch Belum yourself, kayaknya belum DJ. dibutuhkan trik nge-glitch teman-teman. CJ, Berarti take belum the dibutuhkan right ya. top of my head. Keep it up, baby. That's my dog. GG. Making y'all pay. GG, aduh. Allah ngokangnya mesti banget ya. GG gak teman-teman? GG Gaming gak? GG Gimang gak? GG Gimang gak? Gila keren CJ, banget. we outta here, baby. Oh guys, gue ngambilin duitnya dulu guys, kan gue nggak pakai cheat gitu kan. Gue kan nggak pakai cheat, jadi mesti ngambilin duitnya gitu kan. Bang, tapi kan duit lu banyak bang, nge-glitch tadi 2 kali, beneran. Nge-glitch jadi banyak duitnya tiba-tiba. Stick real close, Carl. Keep your head down. The ass thick as shit in here. Smoke, you and your friend are dead men. Motherfucker. Awas Big Smoke ngadi-ngadi. Gue udah keren banget nih kayak John Wick gitu loh. Teori John Wick teman-teman. Nembak apa? Nembak langit. Oke, good. Bo keren. Keren CJ gue akuin yang itu keren. Ah, bang ngambil senjata yang tadi. Nggak bisa kocak. Translate-nya ngaco, agak ngaco banget sebenarnya Anca. Ntar ya, terchat ya aku baca ya teman-teman. Pusreng. Oh iya, Asep sedang pusreng bisa jadi juga. Oke, ntar ya guys. Maaf ya, aku mau chat dulu ya teman-teman. Shit, man. Ntar They ya. coming for us in the truck. Ini truknya bisa meledak gak sih guys? Truknya bisa meledak gak sih teman-teman? Gue dari dulu kayaknya gak bisa meledakin truknya dah. We got bikes on our six. Allahu Akbar ya Allah. Itu truk apa tank anjay? Mobil ditabrak bentuk lu. Smoke, no. Oh hell nah. Oke, good. Loh, paling gue bisa pecahin bannya teman-teman. Kalau bannya bisa dipecahin. Hit a bus. Mampus. Mampus meledak lagi. Double kill baby. Smoke, these cats is organized. It's something you ain't telling me, man. Oke, good. Dan ini fun fact ya teman-teman, gue kan main GTA Vice City Story juga ya di channel gue ya. Ini misi begini sebenarnya di hampir setiap GTA mungkin ya, ada. Termasuk di GTA Vice City Stories ada. Gue udah mainin misinya. Mirip-mirip lah kayak gini. The old sewer tunnel. Fun fact tuh. Oh, man. Formulanya sama berarti Rockstar dalam membuat More game. bikes. Apa sih? Rip M anjay. Oke. Apa nih? Dia dari atas. Beliau berpikir beliau Optimus Prime gitu. Beliau berpikir beliau Optimus. Oh, shit. Autobot rollout. Dari atas, keren. Such as. Mampus lu, kontol. Kok Cicit berhenti gitu sih? Kenapa sih? Apa ya gitu ya? Kayak apa gitu? Yeah, who negative now, bitch? Berhasil gak teman-teman? Darahku masih segini. Berhasil gak? Kagak ada niatan mau meledak apa ya? Nah, meledak lah. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu mah kagak gue ledakin. Oh, man, the car's Yang peluru. found the ramp. Berhasil gak sih teman-teman? Aku takut. Get us up that ramp.
Kok takut gagal? I'm on it, baby. Oh, top 2 orang kagak mati-mati lu. Keren juga. Ah, We mampus still mati. got bikes on us, man. Oke. Man, quit bitching and shoot as many of them assholes as you Masih ada di belakang. Allahumma. Go around them, man. Bang, kalau ininya cupu, nih invert guys. Apa analognya invert? Jadi kanan jadi kiri, atas jadi bawah gitu cuy. Nggak tahu, gue settingnya nggak ngerti. Jadi gue ke atas nih, analog gue ke atas, dia ke bawah. Atau gue ke bawah, dia ke atas. Jadi gue bingung coy. Ini sih udah mulai terbiasa sih. Pas awal-awal part tuh, gue bego banget aja nembaknya. out the gate. Oke, good. Dia invert. Bang, nggak percaya bang, ntar abis misi nih gue kasih unjuk. Man, I used to hate this tunnel when we was kids. Tuh kan, tuh. Gue nembak ke bawah jadi ke atas. Later, we still got Ya, mati dah. Don't these guys ever give up? Mati dah. Nggak kena. Come on, dude. Come on, dude. Come on, Dem. GG Gaming. GG Gaming, guys. Darahnya udah tinggal dikit, cuy. Darahnya tadi nggak kelihatan ya? Ah, nggak kelihatan di momen epic itu, teman-teman. Maaf ya. Dimatiin nggak? Dimaafin nggak? Dimaafin nggak, teman-teman? Dimaafin nggak? Darahnya kelihatan nggak sih tadi? Kita baca chat dulu. Let's go. Banyak nih yang chat nih. Bentar ya. Baca chat ya. Baca chat dulu ya. Trik dari sepuh GTA Bang Ilham. Nggak pernah pakai trik GTA sepuh ternyata. Si Asep tidur kah Bang? Nggak muncul lagi dia. Emang dia tadi sempat muncul? Enggak, hari ini nggak sama sekali dia. Dia kayaknya lagi push rank. Push rank dia. John Wick nggak ada yang keribu anjir. Kok kamu rasis Bang Riz? Jangan rasis gak sih Bang Riz? Nanti live jam 5 ya kalau bisa, insya Allah ya Dio ya. Dio kayaknya kangen banget guys sama gue guys gitu. Cium-cium nih Dio nih. Dia tuh nggak kehilangan live gue beberapa menit aja tuh kayak kesel gitu. Fokus. Apa tuh? L1 untuk ciuman Bang kalau mode 2 player, Anca. Jangan bilang player 2-nya karakternya polisi. Kalau karakternya polisi, kamu kecil nih main sama teman kamu nih, satu pakai CJ, satu pakai polisi, mendingan kamu jaga jarak dari aku, oke? Terus mencet L1 ciuman gitu kan. Mendingan kamu kita nggak musuhan tapi kita agak jarak aja gitu. Dio Dio dah tuh. Anca, kita agak jarak aja gitu kan. Oh hell nah. Fokus jangan sampai ngebug lagi OBS sama emulatornya. Banyak Kevin dah Big Smoke kayak gua. Bug OBS. Rip Ila. Kenapa jadi rest in peace gua anjay, kata si Rizky. What the freak? Bang, ada saran dari segi apa tuh? Bang, ada saran dari segi agama untuk orang-orang yang mau sukses berdasarkan pengalaman pribadi. Wah, Bang Novanka berat sih nih. Ntar ya Bang Novanka, kita jawab nih teman-teman. Halo Bang, emot batu. Welcome Bang Huda. Kok itu? Salah. Welcome Bang Huda, welcome. Kita kedatangan streamer besar, guys. Kok bisa ke invert? Demi Allah nggak tahu gue Bang Riz. Beneran. Ham nanti live jam 5 kalau bisa. Iya, aku kalau live bisa. Insyaallah. Gua habis makan citato pedes Bang. Gimmick dem San Erdi dem. Welcome Erdi. Gak main GTA San Andreas PC kah? Fulus ya, nggak ada fulus. fulus nggak ada. Sebelum mudahan boleh gak jadi moderator nanti ya Jojo ya. Aku kalau jadi moderator orang-orang yang sering mampir, Jojo termasuk sering mampir sih, Nanti aku pikirkan deh. Kayak si Anca nih, Anca udah berapa kali ya dia subscriber baru tapi mampir mulu alhamdulillah, makanya aku jadi moderator. Hell nah. Gabut kalau nggak ada live Ilham, gila. GG guys. W Dio. Ya udah Bang, saya mau off dulu. Bang Huda kampret ya kamu ya. Baru mampir belum 5 menit gitu. Lu Bang Huda datang tadi guys. Kalian tinggal boker. Terus Bang Huda keluar live, kalian belum selesai boker tuh, belum selesai. Tuh cai tuh masih ngegantung. Tapi nggak apa-apa Bang Huda. Selamat datang ya. Makasih udah mampir ya Bang Huda ya. Kalau aku moderator dong, kamu enggak. Jangan gitu Anca, nggak boleh. Nggak boleh Anca, nggak boleh gitu ya. Bang Jojo tuh subscriber lama gue sebenarnya. Cuman beliau agak jarang karena beliau pertama main PS beliau tuh. Terus Bang, kenapa sih Bang lu pilih kasih Bang? Pilih kasih yang sering nonton live lu kasih moderator yang
yang kadang mampir kadang enggak, lu nggak kasih moderator. Ya kita gimana ya teman-teman? Kita jadi streamer tuh penghargaan kita buat, karena gue orangnya tuh nggak enakan teman-teman. Penghargaan kita buat orang-orang yang sering mampir, sering nyapa, sering menghadirin kita. Pakai apa? THR, TF nggak mungkin. Duit gue habis kalau gue transfer. Ya pakai apa lagi? Ucapan makasih bullshit kasarnya kan. Dibilangnya makasih mulu bang, bullshit bang, teh kucing, berak sekebon, berak kacebok. Ya udah guys, moderator mau nggak mau. Pakai apa lagi kan? Gitu teman-teman. Yo, end streaming. Dia mau tidur gitu loh. Tanya aku fokus ngedit bang. Oke bang Huda, siap. Kasih bang Huda ya. Jojo nih udah dari 2023 gak? 2023 ya, gue 2023. Channel ini belum lahir. Channel ini belum lahir ya, Anca ya. Moderator 2 bulan lalu. Bang Novanka ketawa nih. Kenapa Bang Novanka? Kamu ketawain aku ya Bang Novanka? Oh hell nah. Ya Mbak, saya baru mau lindes. Saya baru mau lindes Mbak. Mbak menghindar. Kebab? Boleh? Boleh. Guys, aku dibeliin kebab sama ayah. Sama ayah dibeliin kebab. Masya Allah. Ore akhirnya tamat belum Bang Riz? Astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdihi Bang Riz. Save dulu, save. Teori save dulu teman-teman. Gila gue live 1 jam 37 menit dan kalian masih standby guys, gila. Gue sih jujur terharu ya. Ini no gimmick teman-teman, no gimmick. No gimmick teman-teman. Gue sih terharu sih Bang Riz, si Anca, Bang Zero, Dio mah udah bukan hitungan lah. Dio tuh ibaratnya belahan hati gitu loh. Si Nurul juga bukan hitungan karena cewek gue sendiri gitu kan. Jadi gue sih makasih banyak ya teman-teman para streamer, Bang Huda, Bang Novanka, apalagi damn. Dia udah masuk pakai akun satu, pakai akun satunya lagi masuk lagi gitu loh. Gila sih, gue jujur sih terharu sih men. Gokil sih. Makasih guys. Makasih teman-teman. Mau cium. Boleh gak mau cium? Mau cium boleh gak? Aduh ya Allah. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join Discord ya. Katanya Bang Riz join Discord nih, nggak tahu aku belum cek. Terus si Anca juga join Discord. Terima kasih ya teman-teman. Terus gue nge-scroll kok ada nama akun ngacengan lagi gitu. Siapa yang si ngacengan ini ada gitu. Aduh ya Allah ya Karim. Oke guys, kita closing ya. See you Bang Elham. Kampret Bang Elham ya. Udah gatel. Ada saja nggak kejadian sebulan lalu. Apa tuh? Oh jadi moderator semua ya. Aduh ya Allah. Pokoknya nanti sahur harus live. Insya Allah Anca, insya Allah. Masya Allah, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman. Terima kasih banyak yang udah mampir, yang udah like, yang udah share, yang udah subscribe. Shout out. Apaan tuh? Nuyuy baru saja memberikan 5.000. Kamu ganteng Seng. Jangan lupa istirahat ya, lihat jam Seng. Oke, Ibu Negara sudah memberikan perintah Ibu Negara. Oke. Terima kasih banyak yang udah mampir, yang udah like, yang udah share, yang udah subscribe, yang udah donasi, yang udah join Discord. You are all the best. Dan shout out juga buat streamer-streamer besar, abang-abang gua, panutan-panutan gua yang menyempatkan mampir ke streamer mikro kecil ini ya teman-teman. Ada Bang Riz tadi, ada Bang Zero, ada Bang Huda, ada Bang Novanka, dan ada sampai lagi teman-teman. Kayaknya tadi ada Erwin dah, gak ya? Gak ada ya? Itu ada Erwin dah, gak ada ya? Oh gak ada. Lihat gua kangen Erwin. Adanya ngacengan nih. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih banyak teman-teman. Yoi Bang Ham, terima kasih Bang Riz. See you tomorrow again. Mikro pala bapak kau kecil anjir, gue dibanding Bang Riz sama Bang Zero gelo. Ada Bang Erwin Seng. Oh ada ya tadi ya Bang Erwin ya. Iya Bang Erwin. Pokoknya streamer lah yang menyempatkan mampir ke streaming aku. Terima kasih banyak guys. Jangan lupa selalu gue ingetin buat kalian, ambil baiknya, buang buruknya. Kita streamer tugasnya hanya untuk menghibur teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Mohon maaf kalau yang gak kebaca chatnya, tidak terbaca namanya. See you in the next stream. Bye-bye. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa kata sandinya teman-teman apa? Kata sandinya. Deng deng deng.